Pagbasa ti kang santos nga Ebanghelyo, sumalakan San Mateo. May hadto sa katawo nga dinaop kan Hesus. Nagpakianahiya. Magturot do, ano an maupay nga butang nga kinahanglan ko buhaton, base maangkon ko an kinabuhi nga dayon. Binaton Hesus. Kay ano nga napakiana ka man haakon, kun ano in maupay. An Diyos la an maupay. Tumana ang mga sugo, kun buot ka, makasulod ha kinabuhi. Ano nga mga sugo? Nagpakianahiya. Nagbaton Hesus, diri ka magpatay, diri ka manlibog, diri ka mangawat, diri ka magbuwa, tahura anamay iroy nimo, nga nigugmaan imo'y kasitawo, sugad han imong ahaw. Binatonan batanon. Gintuman ko na iningatanan yung mga sugo, ano pa man akon sadang buhaton, nagsiring ha iya Hesus. Kung karuyag mo mahingpit, kadto na. Ngan ipamaligyaan nga tanan niya imo mga butang, ngan ihatag ang kwarta ha mga kablas, ngan maaangkon mo in mga manggad halangit, ngan kauman balik ngan sunod ha akon. Han pakabatihin ni han batanon, linakatiya nga mabiduon kay Rico hiya. Mga kabugtuan, ang mo pa nga sumat na atong dahin ng kataluwasan.